Rabadisira Mafhungo SABC uva pano Oakland Park Johannesburg twi Mafhungo maurwane nga chino chipinga care. The floods have tested us, but rest assured we'll rebuild the affected communities. Ofara bushumo ereba batu bebaroba kamidaro ya Eastern Cape. So a political party should never be an individual project where you feel like, no, I want to start a political party and then you start it. It must never be a family project. It's very dangerous to have political parties which are family run. Mungwale murane wakari walihoro la MK Party wa Floyd Chibambu woto mafuro lo todo ubumba lihoro liswa la politiki. I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make a final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war. Shango la Iran na shango la Israeli akuvela panda na ndwa. Timu ya rushaka ya rugby ya Springbok ikotenda uri matoma yo akaramwa ya zichaka ya rugby hangova odowele yao. Da, nendurungamani mufandirani ndi mandekwana Rabadisira Mafhungo pano ka SABC 2. Shango la Iran na shango la Israeli akuvela panda na ndwanga chao hendwa idzo za jena kadwa la usumbe na musi uva chendwa idzi za toma begepelao shango la Iran na shango la taseranga Misiri inopira madana mana kati na zidrone uya ka shango la Israeli ngene shango la Israeli lone lobura ba urwane ba mbiza Iran kati no chianza zwikozo shango ilo la nuclear ndwa idzo zosia unampfu bukati abatu amashango aya babiri fezi na hozoraro azatu debe ara shango la America lezido generera kandwa bukati amashango aya mabiri. La Iran no rumera Misiri zeta tasera upofa manaho kala Israeli na msinga macheloni okati lo vongelo eya chinyadzwa aro bathu 25 mbia la Israeli iriyo tasera limagalo veledza utabanezwa nyuklia droboni na Natanz ngi Iran ndiri oliva kausima mularo bukati amashango aya mabiri yona raisongoleruwa nebaranga phanda bala Iran bohana zone president wa la US for Donald Trump bakubwa zone one bari la Iran liteyotenda wala tamapfumo fasi wasina zone la kubwa zone. The Iranian nation stands firm against the imposed war as it has stood so far and stands firm against the imposed peace. The Iranian nation will not surrender to anyone in the face of imposition. But Trump abatu jacheyo ya la US lido jena naka kudano ya afkati amashango ya mavili. I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to Bangwa zropo wala US obamuro monganyi mele potentially do an awful lot of damage. Oil prices could spike. Food prices around the world could spike. It's going to probably cause a recession. It might cause inflation. It would not be, anything like this would not be good. And it would probably tank the stock market. So if Trump is concerned about business, which he seems to be, then he's playing with fire. It all needs to stop. And the reason why is because there's innocent people that are being hurt. And I mean, and it's on both sides, but what's more important is that everyone that is innocent evacuate as soon as possible. And this hits home because I know someone who is currently there, and every day you don't know if you're going to get a call that they're going to be hurt or injured. Kudanofkati amashango ya mavili zikosia unambilelo kama shango maurani alfasi wanyanga generela asala una chinyelo kulungi mambadwa kati.
Thairero ya vashumi ngomu kha tshumelo ya vhulamukanyi ipfi iko kwama vhukoni ha muvhuso siani ḽa u sedzulusa khathihi na u tshotshisa mulandu. Izwi zwo ḓa tshifhingani tsha u ḓivhanadza ha ndaulo ya vhutshotshisi ya lushaka kana NPA, khethekanyo yo khetheaho ya tsedzuluso kana SIU khathihi na tshiimiswa tsha u sedzulusa vhutshinyi tsha DPCI phanḓa ha komiti yo no lavhelesa mashumiselo a muvhuso phalamenndeni ya Scopa. Miraḓo ya phalamennde vho ṱalutshedziwa uri ndi ngani tshiṅwe tshifhinga zwishumiswa zwenezwi zwi tshi dzhia miṅwaha i re na tshivhalo siani ḽa u khunyeledza milandu khothe. Khothe ya ndayotewa i ḓo pembelela miṅwaha ya furaru u bva tshe ya vhumbiwa. Khothe iyi yo vuliwa lwa tshiofisi nga President wa kale Vho Nelson Mandela nga ḽa 14 ḽa ṅwedzi wa Luhuhi ṅwaha 1995. Iyi khothe ine ya vha yone ya mbadzifhele kha shango yo shuma vhukuma u bva tshe ya vha na muvhuso muswa wa demokirasi he ya thusa u tsireledza u khwaṱhisa khathihi na u vhulunga zwipikwa zwa muya wa ndayotewa ya ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe. You are a new court in every way. The process whereby you were selected was new. When we look at you, we see for the first time the many dimensions of our rich and varied country. Musi yo rangwa phanḓa nga Presidente wa kale muṱavu Vho Nelson Mandela kha khothe ya ndayotewa, miṅwaha ya furaru yo fhelaho yo ḓo rwelwa ṱari lwa tshiofisi nahone lwa u tou thoma kha muvhuso wa demokirasi nga ṅwaha 1995 nga ṅwedzi wa Luhuhi, khothe ine ya vha mbadzifhele ya ndayotewa kha ḽino. Your tasks are new. Your powers are new. We hope that without abandoning the many sterling virtues of legal tradition, you will find a new way of expressing the great truths of your calling. Nga ḽa rathi ḽa ṅwedzi wa Fulwi nga ṅwaha 1995, khothe iyi yo ḓo ṋea khaṱulo vhukati ha muvhuso na vhomakwanyane he ya haṱula uri zwa tshigwevho tsha lufu a zwiho mulayoni. Kha zwa ndinganelo yo ḓo haṱula uri vhanna vhane vha funana nga tsha mbeu vha songo tsha khethululwa. Most importantly, for all lesbian and gay men in our country, for all bisexual and transgendered people, the court says that we have a right to equality, to dignity and to privacy. Musi zwi tshi ḓa kha zwa pfanelo dza vhathu, khothe iyi yo ḓo haṱula uri vhafariwa vhane vha nga ngomu dzidzhele vha tea u vha na pfanelo dza u khetha muvhuso. Izwi ndi musi zwo rangwa phanḓa nga tshiimiswa tshi lwelaho pfanelo dza vhathu. Today is Judgment Day. Prisoners has been given the right to vote, and I want to send a very clear message to the powers that be and those individuals who are fortunately or unfortunately in very strategic positions that South Africa is a constitutional democracy. Zwo ḓiralo, milandu minzhi i kha ḓi bvela phanḓa na u shumiwa nayo kha khothe iyi ya ndayotewa, nahone zwa zwino khothe iyi i khou rangwa phanḓa nga mufumakadzi wa u tou thoma kha ḽino, Chief Justice Vho Mandisa Maya. Zwithu zwo ḓo dzhia ḽiṅwe sia khandwa na phambano vhukati ha khomishini ya pfanelo dza luambo na vhurereli kana CRL khathihi na dzangano ḽa no lwela pfanelo dza vhurereli. Mudzulaphanḓa wa khomishini iyi ya CRL Vho Thoko Mkhwanazi Qaluvha khathihi na mulwela pfanelo dza vhurereli Vho Cheryl Zondi vha khou lavhelelwa u vulela mulandu mulanguli wa dzangano ḽa Freedom Region of South Africa Vho Michael Swine malugana na zwino vha ri vha khou amba vhuṱanzi ha u zwifha nga khomishini iyo ya CRL khathihi na mushumo wayo. Vhone vhane Vho Swine a vho ngo wanala u bva mulomo malugana na zwine vha khou ambela zwone. Muvhuso wa vunḓu ḽa Eastern Cape wo fara mushumo wa u elelwa vhathu vha 42 vhe vha lovha kha miḓalo. Mushumo uyu wo vha wo farelwa gudedzini ḽa King Sabata Dalindyebo hune ha vha Mthatha matsheloni a ṋamusi. The governance
Mimiyo vaifasifa la kolejini ya King Sabatha Linde Wonge Mtata musi vadzirapo votangana kha mushumo wo elera vhathu vhalova kha midari ya thasela vhupo ha Mtata vunḓuni la Eastern Cape vhege yo fhelelaho zwa sia vhathu vha 42 vho lovha. Mulangapfunzo to farela u afu vunḓuni vho Mlungisi Mpoko vharangaphanḓa mushumo wa thabelo he vha ri tshiwo ichi a tshi tea u dzhiiwa sa thandela ya u ḓiphumisa. More than 4,300 people have been affected by the recent disaster in our province. Households are destroyed. More than 4,200 households have been destroyed, with 1,963 households with partial roof damage. Number of schools have been damaged, more than 400 schools, with more than 1,500 classrooms damaged. Minister wakudzulile kwa vhathu vho Thembisi Milani vari muvhuso u ḓisa phanḓa na u ṋetshedza thuso kha vhe vha kwamea nga miḓalo. We have received a positive response from the Department of Public Works here at KSD. I was in Butterworth yesterday. The municipality is also having municipal land ready to move those who were in the river bend. Mashitini vha tshikolo tsha nṱha tsha Jumba navho vha tshipiḓa tsha mushumo uyu vha tshi khou elelwa mashitini vha kumbiwa nga maḓi musi vha tshi khou enda nga tshipiḓa na vha tshi khou ya tshikoloni. To our schoolmates who are no longer with us, you are missed beyond measure, loved beyond words, and always remembered, not for how your life ended, but how brightly you lived. Emisi vozolile Williams afufundoni vohumbela vha miṱa uri vha ḓivhonadze vhunga u kha ḓivha na zwitumbu zwa vhathu vhaṱanu vha sathu ṱaluswaho nga mashaka avho. We're making a clarion call for those that are still unidentified, because we've got 5 bodies that are not identified. Though they may be coming from other areas outside Umtata. Midalo iyo sia u kha ḓivha na vhathu vha ngalangala vhunga mushumo wa ṱoḓana navho u tshi kha ḓi bvela phanḓa. Vhunzhi ha mihasho ya vunḓuni ya lushaka yo vha i tshi khou dalela vhupo uho kwameaho uri vha ṋetshedze thuso kha vhathu vha kwamea. Vha songo ṱutshela kule ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfa nga zwikwamaho vhuhosi ha vhalobedu. Vhafu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2 ri kandela phanḓa. Nndwa ya muvhango wa vhuhosi ha vhalobedu ngei vunḓuni la Limpopo i ḓo thetsheleswa khothe khulwane ya Pretoria hu si kale. Izwi zwi khou ḓa musi vha khoro ya vhuhosi ha mudzhaji vho amba uri ofisi ya president wa shango khathihi na muhasho wa lushaka wa zwa mavhusele na sialala vho vha vhudza uri vha ḓo hanedzana na khaedu ya khothe ya khoro iyo ya muṱa ine ya khou hanedzana na tsheo ya president wa shango ya u ta mukololo masala na vho mudzhaji saine khosikadzi khoro iyo ipfi i khou ṱoḓa khaladzi a masala navho ane a vha mukololi kukela mudzhaji a tshi vha ene khosi. Nndwa ya mulayo kha vhuhosi ha vhalobedu i bva murahu kha ṅwaha wa 2002. Vhuhosi uvhu ho vha u sathu ḓadzwa mativha u bva tshe mativha akha kha khosikadzi Vho Maguvho Mudzhaji nga ṅwaha wa 2005. Vhuhosi uvhu vhu dzheniwaho nga vhafumakadzi ho themendelwa vhuimo uvhu nga muvhuso nga ṅwaha wa 2015 tshe mativha akha khaladzi ya khosikadzi Vho Mpapatla Mudzhaji ndi vhone vhe vha vha vho farela mukololo masala na Vho Mudzhaji ane a vha musidzana eṱhe kha khosikadzi Vho Dzamaho Vho Maguvho ndi ene we a ḓo topolwa u dzhena tshiduloni musi ono aluwa. Fhedzi musi murunzi wa mukololo masala navho u kha miṅwaha ya 60 nga ṅwaha wa 2021 khosi Pfareli na vha khoro ya vhuhosi vho ḓo ḓivhadza uri vha ḓo dzhenisa khaladzi yawe mukololo ḽigaulela mudzhaji tshiduloni itsho. Vha sumbedza mbuno dza uri a vho ngo kona u pfumbudza mukololo masala navho vhunga muṱa we wa mwalusa u songo tenda vha tshi vha tshipiḓa tsha u aluswa hawe. Avo vhaunḓi vhawe lwa mulayo
vho ḓo isa khumbelo khothe he vha gwa uri Masala navho ndi ene mulaifa. Khumbelo iyo a yo ngo tshaiswa phanḓa. Nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku ṅwaha wo fhelaho, ofisi ya president yo ḓivhadza uri Mukololo Masala navho ndi ene mulaifa. Vha khoro ya vhuhosi ha mudzhaji vho ḓo livha khothe u itela khaedu fhungo iḽi. Khoro zwa zwino yo ṱanganedza phindulo bva kha ofisi ya president kha zwine vha khou ḓiimisela u imedzana navho kha iyo khaedu. The president has responded or he is going to war. He is opposing. And even before he could write, with the correspondence from our lawyers, because these people are slow in decision making, we are applying for the date. Huna mbudziso nga vhuimo ha khoro ya vhuhosi ha mudzhaji. Izwi ndi nga murahu ha musi khosi pfareli vho imiswa nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku mahola nga murahu ha nḓivhadzo bva ofisini ya president. Vha khoro iyi vha khou ima kha ḽa uri vha ḓo bvela phanḓa na u shuma u swikela mativha a tshi ḓadzwa. Not to me, it is in the blood. Let them chakatancha me if they think they want to do so. But it is no retreat, no surrender. Vha khoro ya vhuhosi a vha nga ḓo itela khaedu u imiswa ha ngoma vhuponi ha Vhulobedu. Khumbelo dza miḽa ya 10 dzo thudzelwa kule nga vha komiti ya zwa ngoma kha vunḓu. Izwi ndi nga murahu ha musi Mukololo o humbela uri hu tevhedziwe maitele a mvelele hune ha sa tendeliwe imiswa ha ngoma musi mativha a tshi ḓo ḓadzwa kha wonoyo ṅwaha. Vhavenḓa vha ri ḽi ḓo ḓa ḓuvha, vha Lobedi vha ri ḽi ḓo fithela ḽa u ḽe. A zwi khagala uri khumbelo ya khothe ine ya sathu bvela phanḓa i ḓo kwamana u vhewa tshiduloni ha Mukololo Masala navho zwe zwa tetsheliwa u vha hone nga ṅwedzi wa Khubvumedzi nga ṅwaha. Muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa MK Party vho Floyd Tshivambu vho thoma fulo ḽa u ṱoḓa u vhumba ḽihoro ḽiswa ḽa polotiki. Vho Tshivambu vho ita na u kaidza vhathu vhane vha vha tsini na president wa ḽihoro iḽo Vho Jacob Zuma he vha ri vhathu vhenevho ndi vhathu vha sa pulufhedzeho vha no shaya mikhwa yavhuḓi. Musi vha tshi khou amba na vhoramafhungo nga ha vhumatshelo havho siani ḽa polotiki, Vho Tshivambu vha ri ho shumiswa mivhigo ya mazwifhi u vha pandela kha vhuimo havho. Vho Floyd Tshivambu khou humbulela uri hu na muvhigo wa vhusevi wa kholekhole we wa ṋewa vharangaphanḓa vha ḽihoro ḽa MK na komiti khulwane u itela u vha bvisa tshiduloni. Muṅwaleli muhulwane wa kale vha ri ndi mazwifhi zwa uri vho bviswa vhuimoni havho nge vha dela kereke ya muprofita Vho Shepherd Bushiri ngei Malawi. The Secretary General was that I want to overthrow President Zuma as the president of Mkhonto we Sizwe. That is what was said. That all the work that we were doing as Secretary General of establishing structures and identifying leaders was meant ultimately at the removal of President Zuma as president of Mkhonto we Sizwe. And as part of that reasoning, an extremely bizarre and fake intelligence report was produced, which was claimed to be a conversation between me and some people in the African continent. Kau iswa vo paramendeni va ri nenefo o vana muvhigo wa vusevi wa uthivo iswa vo paramendeni. Another fake report was presented which claims to be WhatsApp conversations between me and someone else where I'm reported to be saying that I'm going to use parliament now to take over the party. And I've got money from Stellenbosch who are going to take over the party through parliament. They are taking me closer to where we're going to take power. Zwikwama vhumatshelo havho Vho Tshivambu vha ri vha na pulani dza u thoma ḽihoro hu si ḽine ḽa ṅwe nga muṱa kana nga u vhona uri vhaṅwe vhathu vha khalo. Is there a need to form a political party? That is the first question that we're going to ask. That if yes, what should be the values and principles of that political party? And what should distinguish that political party from the existing political parties? So those are the questions that we're going to be asking. We're also going to ask as to how should that political party be funded? So those are the questions that we're going to be asking different communities and constituencies.
Zazno rabadisera mapungazo ekonomi na rande abonalo zika musi chibambedzwa na mongo shirini mawane alipasi. Dollar rand 18 rands 9 cents, bond on the 24 rands 27 cents, euro on the 20 rands 75 cents, pula Botswana the 1 rand 33 cents. Mikobe pala GSE ipasi. Kasvera za musuku on the 3,365, platinum the 1,266, oil songo kona kiswa on the $78.35 ngafagi. Timu ya Lushaka rugby ya Springboks ikotenda uri matomayo akaramwa ya zichaka ya rugby hanga doba odowere yao box abana mitambo ya mazina maurone hone bakodovura akaramwa yabo ya shango linela bafasi ababarian bege idawonga mgibera. Timu ya Springboks yonanga batambu yanga ufamba na umona na shango zora roho na batambi bana batambaka United Rugby Championship, English Premiership kati na Japanese League fedzi zinazo batanganya ndi musivoto yanga ufamba na habo bobijwa kagamba ya timu ya Lushaka Daniel Mti Alende utambangi ka ligi Japan. I think a third World Cup would be great to finish off a long career. But for me it's just the enjoyment of the rugby, especially playing in Japan. The game's a lot faster there compared to what I've played. Kachi gwada cha bagurisi bote bone wa mushumo topora bukoni obivao uyanga chaka zofambana nao chanda cha mugurisi bo Felix Jones bari chaka za batambi uyanga ofambana nduwone muga ka timu ya Lushaka. Difference with South Africa, in my experience, is the diversity with which we call upon people. So people from all over different parts of the country, from different backgrounds, that are playing rugby in different countries, younger guys, older guys. So I think that's probably the biggest difference, is that we were able to draw upon all those sources, if I can call it like that. Timu ya Springboks idolibana na timu ya Barbarians ngamgibera zora roho do apu abana mitambo ya ndingo na timu ya Italy na Georgia ngawezi wa furana kati na urugisera mitambo wa Rugby Championship ngawezi wa Tangure. Aiwa adwa madeko na budi ndangana mudau atebera na mucho ndende. Matiko na karimbo dirabiresa nyimero ya mucho ya matiko na anamusi bapubi ba mucho be matiko na musu kubonera rutsingo na muroto ko la ruchikosenda rukotera ngeno shangoni masiandi ito ndi busuto usikati unakati pera pala kunzini ya shango musu chenera ngango mushangoni ai wa kubonera mimuya ini yakubuzura ngabuhari karimbo dirabiresa rumachara hone litocha limanga chikumbe yote nyimero ya mucho ya machero kutoba hafu ya sumaru ya rutsinga ko la ruchikopera panda na usenda kutoba hafu rabona kona zia mashota sikati nangakati pera muzichirasa hapo ngangombu shangoni ai wandi mimuya ine kubuzura ngabuhari ndingazo rich kutsibuza bazura pormate kona namusi kabara bari mimuya yo harifo bukuma ndila mimuya nyangakatisia huna makabero bukuma kotoba hapo rabatsibuzo na machero lichicha aiwa ila mimuya idobe dinea manda bukuma karimbo dilimona rela bese temperature za mateko na namusi redo tomanga fundulashu la ngeno khauti ngero kubikero honi mucho budi bukuma ngeno durbunzo Johannesburg atena pala Pretoria the temperature to konya machero lichicha pala Proconsprings achika pala ka 20 atina ndi mucho budi bukuma pala Vereeniging na pala Carletonville karimbo disa hayani funduni lashu la Limpopo tome pala Musina ure na hone rakobona mucho budi bukuma shikobikwa pala na pala Giyani atina pala Borwana hone aiwa the temperature za budi bukuma na pala Mokopani bila na pala Thabazimbi musiro abasali pala la hone aiwa machero lichicha zido konya sa pala ka 26 Mpumalanga hone na hone rakobona mucho waburia ushikobikwa pala Standard 10 na pala Mkhondo atina Mbombela zone hone zido konya the temperature za pala ka 27
mean kare mo dia vundu ni la KwaZulu Natal hone na hone ra go bona motsho wa boria ko la o dine amanda bala Vryheid na bala Kokstad perception hone ai wa the gonya the temperature tsa ka 22 uko rothora bukuma bala Eastern Cape matikwana na mose bala Mthatha digumba bala Komani athina ha ngoba hone na hone ai wa diphepho ne go bikwa re sa hangwe na bala Makhanda kare mo dira bele sa hapo na Western Cape na hone re go bona motsho wa phepho o go bikwa matikwana na mose bala Beaufort West athina bala Langsberg musiro sa George ai wa the gonya tsa ka bala ka 17 tebura Kapa matikwana na mose a botsiswi diphepho pedi yo ambarela lot vundu lene samzo go bona bala Pinkton sifase bukuma the temperature ra doba hapo ra resa na bala Free State re go bona sifase bukuma bala drobona bala Bloemfontein digumba athina phepho bala Fixburg do botso nango bondingana Frankfurt na bala Sasolburg ka ba engeze mabayi go rothola bukuma matikwana na mose karambo dia Northwest ure na hone ra go bona motsho wa phepho go bikwa para Rustenburg athina bala Potchefstroom Klerksdorp na hone motsho wa phepho no go bikwa matikwana na mose tra sa bala Bloemhof na hone ai want ndi motsho wa phepho no go bikwa matikwana na mose re tshikonya tsa bala Vryburg na hone re go bona motsho wa phepho ko lo go bikwa taung hone ai wa tsinga ka dikonya tsa bala ka 20 mose re tshikonya re tsa bala Toscan hone re go bona ai wa matikwana na mose go bikwa phepho fetsi ha le tshita matero le tshita machero sto konye tsi temperature tsa ka bala ka 23 mahikeng hone ai wa na hone ndi 22 helino tikomba komba kave matikwana bote